эсибизге келели, эл бололу, ұлт бололу, бирөөнүн колун карабайлы, жараткан сүйгөн кулум деген болсо, өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбаган элдерден болушун насип эткен болсун. Тапканыңыздарга Аллах берекесин берсин. Ата-энелерибиздин тапкандарын балдарынын, небере чеберлеринин тойлоруна буйруп, жадырап, жайнап, шатыра шатман күлүп жолугушкан күндөрдү бизге кайра насип эткен болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат чоң. Рахмат. Рахмат Адахан Кимсенбаевич, эл ыраазычылыгын кол чабуу менен билгизип жатат. Урматтуу кулундук калкы, туугандарым, чөмүч кыргабас, токту тойбос деген эң кыска күн, эң узун түн, бүткөн күн. Эртең Куда кааласа, күндүн нуру күндөгө караганда көбүрөөк тиет. Жарыктык күндөгө караганда узагыраак болот. Мына ушундай күн узарган, түн кыскарган күндүн башталган күнүдө бизге Адахан Кимсенбаевичтин келгенин жакшылыкка жоройлу. Адахан Кимсенбаевич, биздин келин кыздар, бизге ошон кемпирлер дагы эле келемден колубузду үзө элекпиз. Колду токуйбузбу, сызык токутабызбы, бизден кур кол кетпеңиз. Бир тартуубуз бар экен, келем. Жылчкан кел, өзүң айтып берип кой. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Адахан Кимсенбаевич, кош келипсиз. Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн атынан ысык салам. Сизге ийгилик каалайбыз. Боло турган шайлоодо алдыга өзүп чыгып, биздин үмүтүбүздү актап бериңиз. Эми бизде сизди Кыргызстан баары эле баалайт. Бирок Алла Тааланын буйругу ушул жолу сизди көтөрүп берсин деп тилек кылабыз. Жаңы Жер айыл өкмөтүндө сизди ушунчалык урматтайбыз, сыйлайбыз. Айрыкча биздин Адахан Мадымаров деп жүрөгүн соккон Адахан Мадымаров үчүн жашаган ушундай биздин белгилүү атабыз десек дагы болот. Ушундай адамыбыз бар. Сиз канчалык шайлоого аттанган, ошол шайлоо эмес, сиздин өмүрүңүз менен кошо, сиз менен кошо жашап, сизди урматтап, сизди сыйлап келе жаткан биздин ошол Турдали Гапаров деген атабыз болот. Сизди мына караңыз, Исхак Разаков бул Кыргыздын улуу инсаны болсо, ошонун жолуна жолдогон Адахан Мадымаров деп эки жакшы инсанды чагылдырган ошол сизге белек Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн атынан, анан Турдали Аяш акамдын атынан. Ылайым сиздин атыңыз биздин жүрөгүбүздө кала берсе, биздин балдарыбыздын дагы жүрөгүндө жашай берсин. Эми Аяш акамга сөз берем. Урматтуу Адахан Мадымаров, Лейлеке кош келипсиз. Сагыраган арбайны сыйламчы мемлекетке менин чоң рахмат. Ишинизде ийгилик каалайбыз. Эл журтубуз тең көрдүк. Ишинизде ийгиликтерди каалайбыз. Биздин эмен сиздин жүрөгүңүздө турат. Biz büröge akşam berбейбиз. Өзүбүз баштаган менен келдик. Рахмат. 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 Аябай. Саламатсыз. Бишкектен жооп берели. Рахмат. Урматтуу абалар, урматтуу эжелер. Муну ол өтө мен үчүн каттуу нерсе. Бул толкундатат. Ушу кишинин катарына турушка ыраа көрүп, ошондой болуп тартканыңыздар үчүн мен таазим этип сиздерге чын дилимден ыраазычылыгымды билдирем. Көптөгөн жерлерге барганда ушундай бир жакшылыктар менен ат мингизген болот, чапан жапкан болот, калпак кийгизген болот. Бирок муну бул өзгөчө. Мунун баасы жок. Жараткан буйрук, ушул буйрук болуп калган болсо, мен сиздерге ушундай бир убада берем. Жакшынакай кылып муну рамкага салып, Кыргызстандагы эң көрүнүктүү кайсыл жерде иштебей, ошол жерде дайым менин жанымда турган болот.
1000 dolar rahmet aytan sizlerge. Azim aytan, bağlarınızdan ona uşunuz sürök dep aytsak bolup, bu sürök şayrodan şayroga çeyin kirmez. Bu sürök inşallah görüktü. Kırgız yaşavatlar mezgilde. İshak Razakış'ın gelesi hiç kaçan jürögümüzde göçpöy. Al bizim jürögümüzde kalıp kalgan. Kuday kalasa bu baner emez. Bu jürök çın dilden çıkan sürök. Rahmat. Ayağımızda. Rahmat. Bata beri turganlar. Ejiden keyin ana aksakal bata berip koysun. Hurmatlı hanımlar. Güle kulunlu ayrı hükümetine hoş geldiniz balam. Birinciden ders olduk. Bala çakar amandı. Ona sizi kütüp biz alabilecek enelerinin hakkıdan Prezident kılıp şeyleşke yana şu kulunlu ayrı hükümetinin yaşayıcılarının hakkından sizi Prezident kılıp şeyleşke ilişki dilekleşiriz. Dağı bir aytayım balam. Yaxşı olsa prezident, karşıga konar kaşıga. Jelik olsa prezident, daleyli büyür başıga. Biz kanca prezident'i sayladık. Boskan yoldan, acılık menen çırmoğuk çıkarttık. Aylemeyin, karşıga teppesin kaşından, devlet teppesin başından, kolundan işin teppesin. Daya kanaliye, çöpkanda yolun olsun, kucaksız yılağın da olsun. Kazanca kolun uzarsın, devletke yetin kızarsın. Sen ötüp deyip dalaga işlek dedin. Ötügün deyin kıtına, öttem babın yurtuma. Maskeni deyip kıtına nasilat verin yurtuma. İlahi terbiyeler işin ilgeri olsun. Onurun uzun olsun. Daima bizim Kırgızistan'da güldürtken prezident olup yürüyüşüne ağalecek genelerin altına kulunlu ayı, kulunlu hükümetindeki Ahmet'ten şair akalardın, yana ağalecek genelerin altında ben sana kâzım kılan balam. Yolun olsun, kocası cılığında olsun, onunla ukvet veya. Mikrofonu yengeç atara birini, yengeç atarınızda bir hakikaten dedik olsun. Gökbanda canım olsun, kocaya kızı cılığın olsun, ulu kızın gök olsun, vayının gök olsun, erkeğinin malmasın, kendilerinin maymasın, incenin maşın olsun, güvenin kârazın olsun. Katacılığın keseversin, Allah Teala dileğini göreversin, olmasın kereversin, köprün umudunu verir, köprün yaşını verir. Allah'ın bana koşa karıkın, batların kulay dayan, yengeye matenes kağıt, tutak katıran, sağ pardan tayin olsun. Kulay makamların yaşından verir, makamatın ünlem versin. Başkanların sürdürması, kocaya kızı çoğulaşın olur, toplayı rızkı verir, omlu sulayın olur, yemeği çevirir, çıkıra bırakır, yer kulu karıya varır. Aşı başına Allah taraflara görsün, Allah'tan ne bilecek diyelim kalmasın. Cümleyi tuttuk, akasını olup, elimizin başları bir gün. Dört konuda görünmesi, kocamızın